Bun. Bun. Keng pas beri diem magalay bun ha. Bun. Tiba-tiba din nage bun. Kaki dul. Ala ko hap bun. Hari mau bucek kabel dul. Malah kabut kelar bet. Salaman re, petil ke lagi jing. Tak ngebela ke bun. Tak karuan. Kalau ada tos kalau bisa. Oke memeria lakor re. Oh iya bun. Wah. Bedah betul. Engkau di kata dusun bun. Kota dusona pemipah cek tuan kan dan kakek. Beri engkau sering kak bun orang. Encan reng bakul po. Cek peranan nak kan harus saja lingga ya. Cok. Berapa kita ngeling cilingan dulu? Iya nah, apa jarang kau di mata kak? Kayak bagi. Ya makin di mata apa biasa. Pulang tak teman ngetil lari nganyar ya. Aduh lah kak. Tini cek kepok pak mon karo urusan ini ngaji ya. Coro noro kakek. Wah tak tahu kok jarang bagol po ya. Saya nggak jadi beli pole loh. Wah matu anak kena jadi dul. King pasar apa jangan mun reng bakul po. Reken reng jago karo beri bakul po. Lo juga tak paham ki bun. Tinggal pikir engkau kasta. Pelan beri teh sampidin. Mun saja nih sampri tak pas saja dadi dul. Dina torot. Orang-orang ngaji aja karo bisa ngampu aki nyaman di sana. Enggak siapa ciri-ciri. Orang ngeros-koros bun. Kayak memperciling nah. Enggak orang jago. Oh, jago gedeg ji ya. Mun orang jago ria, bila selengkap benoreng, tak kira pungan puaki pas apa. Tak usah aki apa kenalan dari desa Dimma. Apa guna nang? Aju karo kengnya gedeg. Malah kakek tako. Iya bun. Sebelum mengabele cek reng bakul po. Engkau bengal maka to kara. Kekapan leka bele cek reng bakul po. Engkau ben pudina ketran. Mun ki anyam amanus sadul. Dari Dimma boy. Takaran bengal bentakon ropada. Saya mapita karo keng situng. Tak kerja deh. Orang mulai pada kerja. Cek kabele pulan siapa? Apa boleh keng ki padang manusia? Maka robe macan pakuni loncai. Ya mundai bingko yang keenam bun. Abek lah kareta kerja. Duh. Lah tina. Mun urusan kene ngari aja katodus. Kakek tak kira kocai bengal pulan kakek menang. Kakek tak kira kocai takuan pulan kakek makalah. Kayaknya orang tak kerja dari karo semenit. Tak kau ibuk tu semenit jadi saya bisa melang sakapina. Jelang kok ki terus salah kok. Halo Din. Bari di Madin. Roma dul.
Bedah apa tuh? Engkau ki kepikiran goreng bodi Rudin. Aduh, ketika kekeng ki kepikiran tuh. Aslin makin kok pada tuh. Cek saking ketemu di luar, pan butuh bulun betes ya. Mak tak ketemu. Ya mundai mah sehari itu. Mana tak ketemu nih. Saya ada betul. Jika bawa kolpo, ya aja di laut negara. Kimayo. Ayo. Arah apa kayak kamat? Nggak ngerankan ke TV. Abang kok bari kita kereng murlek keleng. Kapan kok ngaku reng bawa kolpo? Paket teran leng. Lu mati kok tak cabur ke pacaran no. Tadi pas tako rah, kapan ngebeli cek kaki reng bawa kolpo? Apa iya leng? Reng bawa kolpo reng kenal gue jago. Mun kalau reng murlek kira tak kira ngangka kereng bawa kolpo reng. Ya mi ngangka, cek si kita kakero bari tepak kau reng cetakan kamat. Abang jo leng. Makai reng di mau nama sore reng bawa kolpo reng. Lampu mikir dua kali. Cong, Iya kak. siapa yang mana ke? Bapak kak. Siapa yang bawa kolpo sekecang aja kedan golek? Siapa kak? Aduh, waras sekolah sore kan? Oh, pola kan, no kamat tinggal kak. Beri biasaan po. Biasa beri yang kedua ada. Pas. Awas kamat. Neng kakek cong. Jaga seporang kak. Sengaja noro. Keto manen. Nah kena dinarik kapan keluar kurun besan ngapuk gede sana.